Tang hadian ke jingnet khendra jong ketanat excite ke Ribhoi district. Lembat ketanat excite ke jela Asam ya kawai ke Jakash na kiat bean Ribhoi ha kesngi ublai hajan lat umroi. Kabahap hapo upur usam ke snong nong sder. Kabadairu hadian ke jiyo abat ya kawai ke trok. Kabakit ru ikitiar shna bean ya kakiat. Urang ba snong ke snong nong sder uba Johannes Lindem. Minta kesngi ulapin pau bakum ke snong. Kadap da kejing kendit bat kejing lingo ka bakraw ban yo I lingba kilat bathai khubor halor kejing don ka karkhana shna kiat bean hapo upur ke snong nong sder kum kabor snong kala ai khublei katnat excite kabala shimkhia ban pinlong kejing khandra bat dawaru ban pin shitom ki bedon kti hakate ka kam namar kum ka snong kam don jingtep halor kate ka kam bean namar ka dei sharut nong jong ka snong bat ka jaka ka bakham klaw Bat uba Jonas ulo ongru badan bok balap dekatnat excite kabala le kat kum ki kindoan an. Hindray lajin balap de kipat ba ngatrai kat tu ka yeng barok kawai kala kala depe. Buat oleh kepor ngapia subaya ki lokal news channel ki bakam pau tu kanjang lara jungi kanjung kadong Ribhoi jungi. Ngakwa ban insight ba halor ka jingi jong ka kubor ngabaki social media lokal news channel ha ka baide bet ka jing yokam Lani kita kajing lab jangka nat jangka excise department juga di Ribhoi district ha kajing don jangka illegal liquor factory apok senang kejungi ngap diang bakalong kabasisya bak nga lengkap tim kejungi nak senang dalek pan saki kani bak ngelak sisa kalong ke kabasisya tekalong kejing kendit kabakral senang kejungi bangin pekat ba kamnokum ni te nina subro hadu kata-kata ya kejing start jongka de kebot kam jongka excise department ba la ban bud dir ban lap ya kini ki kam illegal ka badon box non kejungi te ban tentip ba pensai ba kalau kumni ya kini ka jaka ha ka ba la lap ya tu ka kam illegal kejungki kalau syarut nong jongka snong dan yiem dan sem sejam jongki lakir ki din hisik ki klau kitam na ta hu juga poro ki don kilum ki wa kalau kerja kak baburi ba umju kamdan banu ban lek ban satu kijaka nah terkedau kalau kejiksem kebu ya kibrio ki badan ki jing temu ki kambean ki jongki te naklian jungi kum kesnong ni pedemjur yakini kibrio belum ti kene kam ngamtip lak badai menuru tambah ni pedemjur naklian kesnong ka lawan rak si syahi ya kata ke jimam sultanat kejing kedet ini kung kinong sensasyon nak pelong kami tinggal bekerja nak lihat juga isi kejungi bat ni dapat menjur si saya kani ka jingle kejung kini kibrio ke kabak do nak lihat kejungi kalau ba ni kentu ya kibor jung ka ai bakin sim yak senjam kibat tenge ban pen sistem yaki larari manu ka kambe ai ka sahi ka kambe ai na takadaw kentu jur ya kibor bahalor kibali pek kene ka benta Bakin dan kenu jengma ni ban ai ke jengpat saja ka baki bihok baki di banyo kat kum kikam maki kilale sasisian da ka basung buram palat ka tan juga excise department marmar hi kawan kudu inga kas janmit jong kesing ublei te nomor bagi kesing ublei te ngat ngubungkam te menstet jong kesing kong kawan kudu bialinga te panya kepat ke jing trelang jing snot trelang jing ke bosnong manipik kini kejaka te mangaruh hai por balun kot kat ki bangala man pentip iki kot jang ka isi members tu ni tinggal pek ti kejaka kalau syak kejeng kedet ke bajur ke bakrau bagi melapan mudur bakum ketu ka fakti kenon huntu te ai ba ka ani ka sistem ban mudien yak menu balun try tu akam ba sa sistem ba ngapan hi penjur ni kene kejeng ya kejumpi ba ai ka an kan le ka badi ban Habujuk poru nakliya kasnong kama hamjor ya kinu kibrio la kilong ki traisnong lane kilong ki banabasnong ru bakin penun kam lane banle ki kam an hapo po sensar jong kasnong daka baburam nasusongo bat sudon bab ba ya kene ka kam lalap ka ketnap jong ki bosor ka bari pet bari kini ki bayak kum ka an ban rei balalap upai ba langsung snong ngakrai ka tu kasngi ka tu ka yang borok koi ka kala pe dan kata kini kalau cuma ham ya baro nangis hikmat bakin hab ban pikir
Mane ban kiar ma don kum tin ki jat kam be an mane ko asan kha